Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Elnos Grupa je raspisala konkurs za dodjelu 10 stipendija studentima prvog ciklusa 4. godine osnovnih studija elektrotehničkih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Pravo na učešće u programu stipendiranja imaju redovni studenti koji u akademskoj 2022-2023. godini prvi put upisuju 4. godinu osnovnih studija elektrotehničkih fakulteta, smjer elektroenergetika u Bosni i Hercegovini. Iz Elnos Grupe ističu da osim novčane podrške, program stipendiranja uključuje i posebno kreiran program mentorstva. U okviru ovog programa njihovi inženjeri će pomoći stipendistima u istraživanjima važnim za realizaciju njihovih diplomskih radova. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2022-2023. godinu u trajanju od 12 mjeseci, a mjesečna stipendija iznosi 250 konvertibilnih maraka. Konkurs ostaje otvoren do 21. oktobra 2022. godine, a više informacija možete pronaći na www.studomat.ba u rubrici Stipendije.